Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunot, kat maandingay iti sapuyot ni sulisog. Ngam no ti tao nga agbidot wano agbasulman, at dalat ta siled ti panagbabawi iti kaungkan na. Aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana. Babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Nanang, papanan nyo ka di? Apay aya pagibiyangam ti papanak. Kayat ko lang amaamuan Mapanak ijayan dagiti barkadak. Ha? Mapan kayo manan makisugal? Apay aya naglaing ka makibiyang. Nalipatam sa amutan nga inaw awir kalaeng. Awan ti karbengam amakibiyang iti sa dinuman apapanak. Kasanukot awan pa'y timakan nanang. Kalpasan na, rumor kayo manan amapan makisugal? Katadakal kayo matengag kapsat. Makamu kayo iti bagbagiyo Tanagbayag met nagsakripisyo ken nagrigriga ta kanang padpadakkel kada kayo. Siput inasawanak ti amayo. Nanang. Ay na, dinak man kasasao. Tadyak mataktak iti papanak. Amang anumang rugin dagiti classmates ko iti sugalan ket maudi akon. Manang, mabisina kon. Uray siya kaading. Mabisinak mo dun. Anya nga ragdana may dandan. Awan mo't ti makan na may luto diti balay. Kun saan pa nagawid ni tatang? Oray ni nanang, pimanaw mat. Rumor talaangan. Mapantag sa politika nanta. Sa dino ko matipagsapulan ta. Makamuditan Basta mapantag sa politika nanta. Tamabisinak mo dun. Apay nga minapumanaw da nanang kan tatang nga awan ti makan diti balay. Diyak ka mo Diyak mo't maawatan da nanang kan tatang. Siguro, saan ta napatagkadakwada niya? Isong awan anyaman na nga oray saan tamang mangan. Diyan. Dagiti nga minamamok. Asikaswan dagiti dadakkel dayda. Adda kananda ngaynal daw. Datayo, oray awan ti kananta mabati diti balay. Awan bibiyang dananang kantatang nga oray mabisbisinta. Manang, sa dino nga'y ti papanantaytan. Nagada yung tinagnagnanta, ngam awan mo ti makita taamakan. Mapantag palimos. Ha? Adda nga ta ti mangtad kadatay ti makan no mapantag palimos? Diyak ka mo. Ngam padason talatan Barang no ada ti mangtad iti makan kadata. Mabisinak una yan. Iturad tapay lang ti bisita Anya nga rod ngay. An-anusan talaangan Barang no... Ha? Nakitam ka di day ading? Ha? Basuraan mo't day jay? Mapantay jay. Barang ada makita ta mabalinta ka nun ijay. Anya? Umay kan O sige manang, intangarot kitaan. Manang, awan mo't ti makan diti mabalinta ngay paulag. Nagahangot pa iti ditoy. Nagado ti plastic bottle ditoy. Kan adapay landok. Kakastoy ti makitkita nga ilaklako dagi agbut-buti kan aglanlandok. Ha? Alaan ta dagito ta ilako ta. Tapno da igatang ta iti kanan ta. Sige manang, alahan tangarod amin dagitoy. Mabisinak nga minon talaga. An-anusan tan, barang no makaado ta iti plastic kan landok nga ilako ta. Di mas
Dito tinapa ginatang tawanang. Nakapangantamot langan. Muwan nga rod. Uray sa kay sa talay nga tinapay tinagatang ta. Tanakargaan mo ti tiyan ta. Mayat gayam ti kastumanang. Agpidot tayo tilandok ng plastic bottle nga ilako ta. Tapnod damat kwarta ta. Muun isungag sapul tamanan iti basurana pagpidutan tayo tila ko ta. Taptad damanan kwartata. Bumak ng tanukas ti akanayon manang. Anya? Kasano ko mabumak ng tangay? Tagpidot talang ti basura kat addan kwartata. Nagmayatan no bumak ng ta. Makagatang tamutan iti ado amakan no kasta. Saan tan tumutan ama bisbisinan? Mina! Gemma! John! Ayan nyo! Na, nagkaramot ng dagiti akabalay. Tawang dapat masangpatan. Napanandangatan? Mina! Apay aya. Nay, nagapam. Apay nagapo ka di terwar. Kasangsangpot ko laang. Nagapam nga rod. Kat naggapuak iti ayon dagiti classmates ko Classmates mo, iti baraha? Oh, amumot lagayam. Ngam apay agdamag kapay laang. Napan ka nakisugal, idinto ta awan pa iti makan apulos diti balay? Apay nga ngagsapul ka iti makan kat nagbasit mo ti kwarta ayaw awat mo kanyak. Anya ka mo ten? Awan pa sarbi makabalay. No awan serbi ka kabalay mo, di pumanawak laangan. Anya. Sana. Saan ka pumampanaw? Mabutong kamot lang arod ama panawan. Amumot, asikati nakaanos ka da kami nga agama. Iso asan ka nga rin pumampanaw? Pangasim. No kasta ka rod, di mo ipawil dagiti kayat ko nga ramidan. Taamumot adya kayat ti kasta. Ay, ayan nga rin dagiti ubeng. Kudyo ka mo Pinanawak mo't ida dito yung balay itay. Anya? Nalabit a pimanaw da nagsapul iti lamutan da. Kan mayat mat, no agsapul da agkabsat iti lamutan da. Taiso da pa'y apal palamutan dito yung balay. Unang yung anak ko dagijay. Kat anak mo lat taida awan mo timpagbagak adi mo anak dagijay. Mina? At damot sa kadang agsubli dito yung balay. Iso abay-bay am nga rod idan. Dadakil dan. Kat makaamudan iti bagbagi da. Nagapan yung agkabsat. Ape nagmalmalum nga awan kayo. Napan kami nagtrabaho ka ni ading ko, tatang. Ha? Anya nagtrabaho? Napan kami nagsapsapol iti bote kan landok kadag iti basuraan. Kalpasan na, inlako mi ka ni ading ko. Anya? Adangarod naglakwan mi, tatang. Iso nga da kwartamin ka ni ading ko nga igatang maitikanan mi na awan iluto dito'y balay. Indon maminsan, agpakada kayo no rumor kayo. Nalawag. Kasano ngay ngagpakada kami? Kat kanayon nga awan kayo kaninanang. Mapmapan kayo makininom. Nimot nanang, mapmapan makisugsugal. Ay na, sumardan ka man, Gemma. Dahil ti jacket ka, tanaglain ka sumao. Ibagpagaklang mo tiyag paiso, tatang. Basta sumardan kan, jak kaya tinasa ulaw na eh. Ala, hingkagluton. At damaluto na makan, tatang. Kunakman napan kayo nagtrabaho kini ating mo. Apay, awan ginaggatang yung makan? Ha? Idulin ko dyan naglakwan mi Tapno day gatang maitimakan, no panawan da kami nga awan kanan mi, tatang. Kastoy tayo lata ka din, Gary. Agmiminulagat tayo latan dito nagbasit a pagnanaadan tayo. Saan tayo pa'y amangan? Katawan mo ti mailuto ang makan. No kastoy lata na kanayon, agtalawak langin dito'y kat makaamukan ka dagiti anak mo. Anya, Siyak lang arudan ti timakder nga inada, idinatay ti inada. Awan pa ipalamot mo kanyak. Mina, saan ka kumapampanaw? Mumata ka sa pulan ka. Wan, kasapulan nak, ngam di nak mo't mapalamot. At dapat anak mo akabalay ta. Iso anagriga ti biyag tayo. Ala, sana bale, tayo nakagdiskita riti mailuto ang makan. Basta saan ka pumampanaw? Urayon pa'y lang ibagak a pumanawak. Sakbay nga tignay ka. Makauman ti kastoy a biyag, Kari.
Mina, adda na diskitara ka may luto ang makan. Agluto kan, tamangan tayon. Apay ngay asyak ti paglutwam. Kat asino nga rin tagluto, kat si kamot ti ina diti pagtaangan tayo. Inaak aya. Jakmat impas ngay dagiti anak mo. Mina, Ayabam ni Gemma. Ta iso ti agluto. Saan asyak? anya, may mayat lang no si katagluto, tanayin imas ti lutom. Nabanugak nga ron. Iso nga ibagam kin ni Gemma ta iso ti agluto. Saan ka man siguro amang ibabaw kanyak garing? Nanang, umay kayo manganan. Nakaluto ka na ya. Wan nanang. Nasayaat. Sige tagaw ako nanang. Siya kung taggao. Tamang ano pilyam nga alangin asidaem. Diyan na iimas apartes ti masida. Ha? Sa anak matakas ta nanang. Masapul na imas amin ti kanan tayo. Anya tamok ngay. Nasaysayat mo't lang ti makasigurado ah. Nanang, Sige, ta siya kung taggao. Ayaban kayon ton no makagao akon. Wala, mangan tayon. ayan na nga yung titado mga inlutok ama si nanang. Day-day tila ang mat ni. Indulin kun ta si daag inton bigat. Ha? Kurang day to'y asidaan tayo amin Sumardan ka man. Di mo ayan naawatan jim bagak. Kunak lang arudan nga indulin ko jadad duma, ta si daag inton bigat. Sige nga Rodan, mangan tayon. Imbag pa'y ni Jan, tawanan ti adupe asaukan kwa na. Ngam si kamot ten Gemma. Naglayang ka sumao. Ala, mangan tayo kitin. Oh, anya pila ti kukuan nyo nga kapsat, api di ka pila mangan. Ibagayo lang no di kahit ti mangan. No saan nyo akayat timangan, agtalaw kayo lang dito'y lamisaan. Tada kami iti amayo ti agsango amangan. Gari, ikanak man iti kwartam. Imposible nga awan ti kwartam, kat addamot nakitrabahuam idi namin sa ringal daw. At damot basit nat gada ka, iso na lang tayo gatang tayo kumay ti masapsapol tayo diti balay. Itad mo langan kanyak, taitayak iti sugal tapno umado. Anya? No mga bakak iti sugal, sigurado nga umado ti kwartata. Isu nga itad mo kanyak ti kwarta, maiduldulin mo. Kasanon no maabak ka? Lalaingag ati magkisugal, tapno sa anak a maabak. Siyak, ti makaam mo. Narigat samot dayta, Mina. Sige nga rod Dinak ikan iti kwarta. Tagsapulag iti mabalin ang makaitid kanyak iti kwarta. Anya nga iti aramidam. Inakagsapul iti adda kwarta na akong petak. Anya, Mina, di mo aramidan dayta. Adak lang araw din yung sawam nga magsapol ka pa lang iti sa balay. Kat di mo matla maitid kanyak ti kasapulak. Di naklangan agsapul iti makaitid iti kasapulak. Mina, pangasim, di mo aramidan dayta. No di mo kayat nga ramidag dayta ikanak nga rod iti kwarta apag sugal ko. Sana balay, tapaadwag mat. Umado ti kwartata, numanga pakak iti sugal. Manang, kaano ka di man na rumorta nga agsapol iti kwartata? Rumorta ita. Agsapul tamanan iti mabalin nga ilako ta. Sige nga Rod manang. Ayun gayam, nang ipanam di naglakwan tanaw di. Indulin ko. Paaduan ta day di akwarta. Sige manang, tapno bumak ng tanton. Mabayag pa ang mapasamak day ta. Mabiitin, basta kanayon na mapantag sapol iti ilako ta basura. Mabalintan to pa yun nga ituloy tagadal. Kayat ko talaga nga ituloy ti panagadal ko. Uri siyak mo't amanang, kayat ko ti makadal. Kurang ti intid ni Gary ak kwartak. Nangag ko itay kat.
Ako na ni Gemma nga indulin na kanuti kwartada nga agkabsat ditoy. Iso asa pulag man dayjak kwarta. Ditoy. Ditoy pungdan tipungan na. Ditoy lakit diti nang idulinan na. Ay, kunak tupay ka. Ditoy tinang idulinan na. Ay nakapag isulaunay. Adda inayon ko iti kwarta ka iti ni Gary kanyak. Manayunan mo't lang ti kwartak amapan iti sugalan. Manang, basit mo tinala tayo ta basura may lako. Wen nga rod, nagkolekta nga minan iti basura dagiti basurero. Iso nga imo na nga inaladan dagiti mabalin ang mailako. Anya nga rod taramidon ta. Nakadanon ta pa yun diti parke. Ngamawan mo ti makita ta basura dito yung mabalinta ngay lako. Agawid talaangan. Sana bale. Adapay mo ti kwarta iti balay. Ang mabalinta nga igatang iti masapsapul ta no kasapulan ta. Sige nga rod manang. Adamot basit naglakwan ta ita. Ada mainayon iti urnungan ta kwarta. Ha? Manang, kitam ka di nga ubing oh. Ha? Agpunpunas mat iti sapatos. Siguro, trabaho na pa silang hindi punpunasan na sapatos. Omega, kitaan ta. Kat damagan ta no kasanoter aramidon na. Tano pagkwartaan day jay, isumot tan ti aramidon ta. Mayat da dya trabaho manang, shine shoes ka no. Wen nga rod, isa gumatang tamot iti usarta nga agshine iti sapatos. Sige manang, nalaklakan da dya trabaho ta, nang runa na ado ti agpa-shine iti sapatos na. Darasan ta nga rod, tain taalaan di urnong ta kwartata iti balay. Tamangala ta iti igatang ta kadag iti masapsapul ta nga agshine iti sapatos. Manang, kasla makit kita kun nga umad adon ti kwartata, makagatang tanto ni ti ado ama ka ni balay. Wen saan tayon to nagbisin? Ayan nan nga di kwarta nga indulin ta dito o nagtipon-tipungan ko. Manang, Kasano ngay anak po kaw day jay? amang ano yung naladamat. Nga masino ko mati mangala, kat datalaan mo ti makamo dito iti nang idulinan ta. Amang ano yung may tagtatakaw ti balay. Imposible mataday ti balay tayo ti takawan da, kat saan tayo matabak nang. Awan to pa'y ti karga ti balay tayo ang mabalinda at takawan. Wan ngam natakaw mo ti kakaiso na nga iduldulin ta, manang. Urayan ta ni nanang, amang ano amo na mo't adito iti nang idulinan ta, kat inala na nga indulin. Ha? Nakadulin lang nga raw din? Idulin na pa'y manan? Kanya nga iti amom, amang ano indulin na mat, isa damagak to ka ni nanang. Nanang, nasaya at tanagawid kayon. Oh, anya kumaita. Nanang, nang idulinan niyo dyan nalayo akwartami. Nagbastos kamutan nga ubing? Pagtatakawin na ka di Gemma? Ha? Ala, saan nanang? Damdamagak laeng no nang idulinan niyo dyan kwartami ka ni ading ko. Awan tinalalak a kwartayo. Kan apay? Milyones ayati kwartayo? Ta naglastog ka akong didamag kanya? Basit lang day dyan nanang. Ngam nagrigrigatan mi ka ni ading ko apinaadda. Isa asayang mo tawanan. Kat, siyak mutan ti pabasulon nyo anangala? Awan mo ti sabali ang mangala ko maiti day dyan nanang. Di nak malaw-awagan iti nanang. No pagtatakawin nakmut lang. Nana, Di nak awagan iti nanang kunak. anya nga rin tiyawag ko kada kayo. Ure awanan ti awag mo kanya. Basta di na kun awagan iti nanang. Da kayo nga kabsat. Manipod ita. Di da kun awagan iti nanang. Taawan ti anak ko. Naawatam. Asino tinangala iti kwartak ditoy? Gemma? Jan! Gemma! Apay nanang. Apay nanang, Imbagak lang aruden asan ta awagan iti nanang. Ta saan kayo nga anak? Ha? ha?
Irwaryo ti kwarta ka tinakaw yo. Ah, ala, awan ti tinaktakaw may akwartayo, nana. Nana, Nana, awan na pulos tinalalam may akwartayo. Saan kami ba't nagtatakaw kun ni manang ko? Da kaming tupay kun ni manang tinapukawan iti kwarta. Sumardeng ka. Awan ti sabali ang mga ala iti kwartak no sana da kayo. Agtatakaw kayo ng agkapsat. Diyak kaya tagtatakaw. Isungag talaw kayo langin dito'y balay. Tamalas kayo. anya? Nalawag tinangagyo. Agtalaw kayo dito'y balay. Tadyak kaya tagtatakaw akabalay. Agpakada kami pa'y kanitatang ko, sakbay apumanaw kami, nana. Amano sa pulan na kami, dayjay. Saan na kayo asapulan ti amayo? Ta sigurado nga isumot lang ti mang papanaw kada kayo. Numaawan na nga agtatakaw kayo. Malas kayo. Saan kami agtatakaw, nana? Agtatakaw kayo nga rod. Tinakaw yun yan agdakkel na kwarta. Manang, sa dino ti papanantay tan. Diyak ka mo, ading. Nakabutbutang tilangay tayo ni nanang. Ay, ni nana minagayam. Kasla kaya't natamot na napatayan, gapoy tinalaw sa pungtot na kadata. Mas daawak mo't Iso tinalaos ti pungtot na kadata. Idin to tawan mo't ti madingay naramid ta. Napukawan ka numot iti kwarta, idin bagata napukaw ti kwartata. Dakkel nga ta tinapukaw a kwartana. Isumot ti kunana. Ngam saan tamot nga agtatakaw manang. Pagrigirigatan ta ti kwartata. Wan nga rod, ading. Iso mas daawak mo't kanina na mina. Taapay nga imbaga na nga agtatakaw ta. Mina, ayanda John kan Gemma. Diyak amo tinap na palanda. Rabiin yung mawanda pelaan. Pirmi nga minti buteng da dinaduktalak at tinakaw dati kwartak. Anya. Nagtakaw da iti kwartam. Kasta nga ron. Pirmi ti ulbod da nga kapsat. Nagdakkel jay kwartak tana nga bakak iti sugal. Ngam kalaat kit din ang nagpukaw. Idi nagdamag akadakwada. Saan da pulos nga inaklon. Ngam nakitag iti pandag tipungan ni Jan nga adda ijay ti kwartak asap sa pulak. Anya? Naramid da tinagtakaw? Kasta nga rod. Permi ti buteng day dinaduktalak ti naramid da. Iswa day jay. Permi matan ti dardaras da api manaw. Taammo da nga adda basol da. Iso apatyak. Saan nga agsubli dito'y balay da gijay nga agkapsat. Manang, mabisin akon. Nga masayangan akmot ang mga gastos itinabat-bate a kwartata. Oray syakmat. Masayangan nak ang mga gastos. Iso nga igatang talangan iti usaranta nga agsyain iti sapatos tinabat-bate a kwartata. Tapno adda pangalaan ta iti kwartata. Sige nga ron manang, iturturdan ti saan namang mangan. Basta day gatang tayo ti masapsapul ta nga agshine iti sapatos. Sige nga rod, oh my God. Hintag sapul iti paggatangan ta iti usarta nga agsyain iti sapatos. Kasanon day ti karton na nagidaan tayo di rabi. Amangan no alaan da. Idulin ta pa'y laeng. Isagsag tayo di kapuskulan ti masetas. Tapno saan da apidutan. Nagapwam. Apa nagsapa ka arimwar. Napan ko sinapol dagiti anak ko. Anya? Apa sa pulong pa lang dagi diyang agtatakaw. Dadadaulam lang ti panawon mo katakwada. Mina, anak ko dagijay. Wen, anak mo nga agtatakaw. Malas dagi diyang anak mo. Tanakarkaro pa'y amang ngirarit da iti biyag taman nanakaw da nga agpadpada. Mina. Bayam nga ramidin na ti kay kayat da. Tadyak metla kayat idan akabalay. Tadyak kayat agtatakaw.
Iso ano na patpatagdag iti anak mo ngam siyak, sige! Sa pulam ida, kat agtalawak mo ditoy. Anya, Mina, saan? Di kagtaltalaw. Kasano ako nagtalaw ka? No kasta nga rod, di mon sapsapulan dagi jay malas kat agtatakaw nga anak mo. No kayat mo nga agden na talatag kari. Nakagatang tan iti usarta nga agshine iti sapatos. Wen nga rod manang, napukaw pa yung tibisin ko. Sana bale, tano adda agpa-shine iti sapatos na, at danton sukat ting gatang ta iti pag-shine iti sapatos. Ha? Manang, kita ang bila kanya agbasbasa iti dyaryo ang nakatugaw iti atid duga-tugaw diti parke. Oh my kading, asit ganta, barang kayat na ti agpa-shine iti sapatos. Sir, naimbag nga orasyo. Customer, ada masapul yung kanya? Sir, amangan no kaya iti agpasyay iti sapatos. Ha? Sigin sir, agpasyay kayo niti sapatos. Tapno de gatang mi matitikanan mi kan ni manang ko. Ha? Saan kayo pa'y anang-nangan? Kasta nga rod, sir. Da kayo ti umuna nga i-shine mi ti sapatos na, no manugot kayo. Tapno adda igatang mi iti kanan mi. Isa pang nga asiyo ta umanugot kayo, sir. Umuna at Timoteo Kapitulo 5, iti versikulo 7 nga agingga iti 8. Ibilin mo met kadakwada dagitoy aban banag, tapno awan kumati pakababalawanda. Ngem no adda saan amang taraon kadagiti adda iti aywan na, kat nang runa dagiti kabalay na matlaeng, naglikudan na ti pamati, kat dakdakas, ngem iti saan a mamati. Padaanan ti tuloy ti pakasaritan ana itampok ditoy. Pagsarmingan. Sound effects kan musika. John Dupais Jr. Isursurat kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Pagsarmingan. Thank you so much, kadrama. No magustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here